اگر ظاہر ہے اگر پاکستان کی نوآبادی آتر ہما تعلیم آگا کہ ذہنی سب تو غلام ہوگا تو آئیے پیرلل طرح ایک انچی پلانے کے لگی کہ وطی مخلوقہ تو شعور اگر کہ آئیے کہ ہم پندلیں یا آئی کہ دام یا دام تو انہیں ہر ہما ادارہ بلوچی کیا ہوتا ہے قومی کازے چلتی ہوئی آئی ذمہ داری ہے کہ ہر دم ہر میں تک بلوچی زبانہ پروموٹ کرنے کا خاطرہ دیمہ بڑے کا خاطرہ وقت گونڈے جوہد بکا اور انسٹیٹیوشن چیئے بکا وہ الحمدللہ مرچی جاوہ رشا کہ مخلوق کی طرح شعور پیدا ہوگا تو پرائیویٹ اسکول اعلان کو تو من لگا نا عملی صاحبہ چچو آج دیما رہا بلے اعلان کو تک جی موتی اسکول بلوچی بونگی شروع کریں بعض من رابطہ کتا بعض ٹیکسٹ بک کٹ کرنے کرنے خاطرہ گوما شور صلاح کتا کمک لوٹتا تو ترا وقتی سٹرگل وقت کرنی ہے مثال ہے مطلب ون ڈے ہوا جا سمجھ امیری جا گیا چیزیں نوشتہ کتر کے واجی کے میں سرچمہ گھٹکو تھا لفظاں کی سرچمہ تو میں چندہ خاطرہ خان کر لاتے کر شکتا مانو سید شکلے ودی انجمن چندہ خاطرہ اور آنے گا چھ رئیس امرو بھی گھومتی لٹا اتکا کہ جی ہمارا ادارہ چندن رئیس امرویہ خوشی کے خان کر لاتا بھری 4,000 کا 5,000 وہ میں دستہ سادی گی بھر بن جائے گی نیالتی حاکمان رول اچھے کہ جی درامد زبان دیم رویہ آوتی شاہی اور سخاوت پیش داری زبان نوربنک بھی اوتی زبان خاطرہ واجہ امیری خوشی کے من چاہنا سیدہ سید چاہیے مانا بابا میں صدی کے شد دیما جنے کہ یہ ماں کئی زبان دندہ کرنگا ہدایت کئی یا عبدالرحیم صاحب خوشی ماں پروگرام ہوتا خان کرلات نوٹ آیا تھا صاحبی داتا صدارت کر رہتا کہ جی بلوچی زبان ایبا کرنے اٹھے آج کا پوتاری کتا اور اعلان کو تو میں ایک کنا آکنا بلوچی پریسی جنا مردہ پشتمان داتا رندہ جستے تو یہ تین ذمہ داری کے تو وطی کیپسٹی تو حاکم کسانے لیولے وطی کیپسٹی تو چیک کت کرے تو یہ چیزا دلیکیم بھائی کہ تین ذمہ ٹیکسٹ بک بورڈ کے نواب شہید بلوچی شروع کتا وقت میں ٹیکسٹ بک بورڈ ممبر کتا ٹیکسٹ بک میں کتاب کتا امود اسلام آباد اچھے مردیش اندیم داتا بچار بلوچی کر رہا ہے ہمیں اسلام آبادی منسٹری ایجوکیشن ہنچو مارا خوزہ رسین تھا مگوی سنگا گیری صلاح جنا عبداللہ جان جوادی من خوشی بین بابا چل دیم داتا ہمیں خاطرہ کہ ناکام دنوں پلا تو لیاری گری ہوتی ہے دام داتا یہ دین دے گھنٹے کے سبوتاج تو اگر یہ چیزیں بھی ہوں اور یہ سبوتاج اسلام آباد کا نشتہ کرتا ہوں ہمیں اگر کو ایک اکیڈمی ادبیات ہے کہ نواب شہید جی بلوچی رائج کو تو اچھے ککار جنگ چستی کہ جی آپ یہ شہیدوں کی بات کرتے ہیں میں نے کہا کن کی بات کرتے شہیدوں کی بات نہ کر کس کی بات کرتے تو اشیاء شموش کے یا مردوں میں طرح غلام لگا ہوتی پجارہ بیٹھی تر وقت سٹرگل کرنے گئی وقتی گنڈے نسل تائی احساس پیدا کرنے گئی کہ تئی زبان ہے اچھا زبان ہے ہوگا زبان ہے نہیں زبان سرچم گئی زبان تی دو ربیدے کے سرچم گئی زبان تی پجار سرچم گئی کئی دستا چیسو سیادہ مجھتا کہ راجے کے بھی گھوم نوانی مانی پادار کو زندگی تو زبان کا وقت آگاہی پیدا کرنے ہر دم کا طرح جی اسٹریٹ ایجوکیشن اچھے کرنے گا ایرا تیمورا گونڈے قصہ ایک کتاب بلوچی چاپ کو تھا بچے کا رضا کا ضرورت ہے کہ بیا ٹیوشن سینٹر ایرا بارش کریں ایرا اتکریت پیپلز پارٹی والا درو پوچھتا کرتے ہیں کہ وہ بھائی دیسو دیم برگے ایشی دیم برگے ایشی میں ہمیں پانچ بارے چچو کے بیتا چارہ لیے چچو
खलदारी हमें नहीं सके के चौकानी था कैसे की तो तेरा वध करेगी ना कि तो ना करने तेरे वध पे इज्जत न दे डान अखबार तो दस्ता कर चक्कर पार कर भले सिचकान या बलूची दस्ता कर बलूची शुगर ये तो अनपढ़ बलूची तो वध करेगी आयु बदल लेते आयु बदल हालत है कि सारी राज को था एमए नंदराज का भी है नंदराज पेंट हमें किताब बीए1 इंटर1 चाहिए ये वो जुबान देमरवी राह बंदे गीडी के सो नंबर आज चिया इंटर1 कोर्स बीए1 एमए1 जवासा बुक्टी शायरी इंटर1 बीए1 अरे बाबा एक जुबान ये कोर्स वाले नबी आयु वस्ताओं तो महारत जानकारी उठी तो बात करेंगे ये बात अच्छा रूडी दोस्तों तो शिके नहीं वही तो चंद किताब में पिछले बताओ यहाँ से निकले तो आओ के लिए चिंचो किताब करेंगे एक है सवाल है भले पढ़ाऊं तो जिसको तो मैं जवाब है मनी के चुप मतलब उसके का बुनियाद मनी वती उर्दू शायरी में फील्ड होता रंदम बलूची शायरी शुरू होता रंदम बलूची आजमान में भी था आजमा के मनी से किताब चाहते हैं ओन होशा में तो आगर मुझे आसवा से शायरी बलूची मैंने गुमदा में सरजमीन चाबुत्ता मैंने हाइको मजमुआ आगे पैमा मैंने तनकीदी मजमूनी मजमुआ चाबुत्ता गीस्टर वाले मैंने फील्ड मां सर पर इसे बलूची बात में जानना मतलब ये ना कि मानचो तरजीह करना शुमा अहले ज़बान बलूची में गीत नजान मनी ख्याल हमेशा के बलूची वाला गीस्ते तहकीक के छी लिहाजा तहकीक के नेमगा मां गीस्ते बलूची को तहकीक के मनी बड़ी किताब चाहते हैं ये वर्ड में नजाना अब्दाजदा किताब निचा होता तो देख बर्थडे ना 20 है जिसका ये पहुंचा तो ये वनडे फिल्म थी ये वनडे कार है उधर जामिन मन लेता हाँ एल्बम मैं मजने कार मैं किताब के हवाले से हमारा इंसाइक्लोपीडिया प्रोजेक्ट मैं ज़ायना मैं डिक्शनरी प्रोजेक्ट मैं ज़ायना के बाज़ वसाइल उठी बाज़ मर्दूम उठी बाज़ जोग उठी बाज़ उठी अहम कार ओके अवस्था सभा साहब तई निमत वाली तो याद ये हालत हम हमारा शर्म मकसद को तिंदोरंदाम में चारों का साथ में बलिस्तान की नहीं बात है मां सुमन वाली चुदूरा मार के लंदन पर इशारा छी और मनी कसर पाद सुमाई मोदा था के मोती का पाज ना होती के हमारे इस्तांबुल राज बारो कुरान बारो मुसलसल में फल और बलिस्तान टीवी में फल के उसके मजले बल्कि आखिर परमा राजा मुबारक बार बचाओ बलिस्तान टीवी मुबारक बचाओ के उसके बनाए राजी कार्य होने